खुरमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरी बसिंग तराम नोक्सरी नसकी मरोय पाउदा लमदम मसदा खुंदारी बा कांगलुप खुदिमक ओटपी नबीरबा कांगलुप नि हाइना डॉक्टर धनेबर लाइश्रमना तरातरे सुबा मणिपुर इंटीग्रिटी डे की थरमदा हाइख्रे अमदी ILP चना हनन बहनबदा कांग्रेस पार्टी ना पुक्सेल सेंगदबगी वाफम लेते हाइना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गखांगम हाइख्रे पदु पाउ सदोन पिजरी लमदम मसदा खुंदारी बा कांगलुप संग से ओटपी नबीरबा कांगलुप नि फिबम मसदा लुचिंग बसिंगना तुंगे मिरोलदा अकाइबे पिरक पयाय हाइना अमुकोगी एडवाइजर डॉक्टर धनेबर लाइश्रमना तरातरे सुबा मणिपुर इंटीग्रिटी डे की थरमदा हाइख्रे अमुकोना सिंदुना थरमसे MDU हॉल दा पांगथोकी इम्फाल के पोलो ग्राउंड लेबा इंटीग्रिटी पिलर दा अमुकोगे चीफ एडवाइजर TS इबोयाइमा प्रेसिडेंट वाई मनी खुमन लुसिंगदुना लैसु कतुने काय खुमदकी अमुकोगे चीफ एडवाइजर TS इबोयाइमना सिंगमी तमीगी मरीदा कनागुंबा अमतना संक्षेप थादुना थुगाइना बहनबा यारोय हाइना लिसिंगमा समापन मरफुदरागा तरेत की अगस्त के तांग मरीदा मियोय लाकयाना सकिबा खोंगसत अदुबु निंगसिंगदुना थरमसे पांगथोकपनि हाइखि मणिपुरदा खुंगामिनरिबा निपुन मक्षे मशिगा पुंछन नरेगा कोबारी अमन लोवरगदा अथुन पांग चिकनगनी मिटेई ngakna chuongba adu chimbi ngakna chuomsu yaroi sin ngakna chuomsu yaroi akhoi che खुंगामिनरिबा यंगो दगी लेमिनरगा कोपुन मक्षे थानादना अखोई इ पाक्षे कंची हेबो वखलसे हमोइदा केन पोलरगा छिबो भावकीदना असिगी फांगना भोलबदा अखोई इमजी बोलबदा दोम छिबक कया लेरसु अपन मुगी शक्तिदना सोइदनमक अखोई पांगचे हाकनी सोइदनमक नमगनी हबसे प्रजापनमक थादमिनसी MDU hold the Pangtokpa Miam Gimi Pamada Amukogi President Waimani Kuman Chief Advisor TS Iboyaima Amukogi Advisor K.T. Rahman Yauna Tongan Balup Kayagi Ruching Balusing Bissina Marway Music on the Saruyaki Wangan Kipasina Pundona Kibada Manipuri Hosik or Pimasi Arutanka Amawere Tokai Wakal on Tadok Natuna Punna Lebaki Damaka Tabak Pangtok Minasi New Karana Manipuria Punmaki Sakam Tugana Honariba Sikalosi Lamdamasigia Punmaki Sakam Tugana Mu Karana Honaba Leptri Manipura Se Punna Sakat Minaba Nabinabada Naga Kuki Yauna Lamdo Masada Kundari Kalup Singh Amato in a Taminaba Tangai Fade Hagua Pump Singh Podonaki Amuko advisor Danabila Shamna Manipuda Kundaminari Kalup Singh Agi Kaluki Kanmigi Mota Amato in a Punsin Minaduna Manipur Kanana Honamina Si Haki Amukura Singh Tam Pundaga Tamamia Tominagi Wakal of the Tauto Bohogre Loyana Equipment on the shoe Alternative Reliance Bendo by human legislation house ani lebise masida lapiro policy sembo yamiro policy implement tobada saru yamiro aduga panjari ko chakapado isha yam tabdam cm ga chakapko nambra yeng siama policy wakalon sitiba aduga policy ji thamaga koi thabak toba ai masida koi gi tungi future oigare khajai Congress na lusing basakara sina inner line permit chana handana laklibasi Congress party na pukshel sengba wat patagini haina BJP Manipur Pradesh ki lusing ba mana phongdo khebadu aran mani lusing maduna Congress party da yawring da pukshel sengda oramgani hauze Congress sakana thamoi sengna miyam gi damakta thabak tawri haina deputy chief minister gakhangam na haikre मानो कांग्रेस ने मरम लेरमदो मंत्री काम ओइरम डिप्यूटी सीएम का ओइरमदो अदु मतमदो मत अदु मतम ओइरमगनि दा पुक्सेंग सेनबो वाटपदो हुजिक ति सेंगेदा वाफम सिंग ngasi पाउमी खरन हंगबा वहंगी पाउखुम पिरदुना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गेखांगमना फोंगदोखिबनि इनर लाइन परमिट सिस्टम असि मणिपुर दा चनहन से हारबदि अखोय मसेन पुन्ना सेंटर दा तक्सिनबा मथौ ताई अमगा अमगा हुनदुना लेबगी मथौ नत्रे कांग्रेस नसु ILP चनहनबदा क्रेडिट लौगे हाइबो वाफम लेते कनागुंबा अंगंबा सिंगना ILP असि चनहनदुना क्रेडिट लौबियो मणिपुर सरकार गिदी असेंबली दा अनिरक वारेप लौखरे लोइनना हौजिक ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम कौननबा चीफ मिनिस्टर न सेम साबा पुमलोय लोयरम लगनी हाइबो वाफम फोंदोखि लोइनना जॉइंट कमिटी अमदी अतै संस्थान सिंगनसु ओइथोकप याबो लंबी पुथोकमिनसी हाइबो वाफम गैखांगमना फोंदोखि नोना थांदोक्त्रबसु को अखोय हौजिकति लाइनखै अखोय क पाइरदि ngамनि कान तौरमदो हौजिकति पाइररे अद ngамबियु सिनि मणिपुर प्रजा याइफगे क्रेडिट तो लौबियु बीजेपी ना करम स्टेज ते इन्वॉल्व तोगद्रा डिफरेंट क्वेश्चन नि अदु पुरो मक्से बसि कमन ओइबा पोट नि न को अदुना अखोय मदो इन्वॉल्व तोमनरगा पोट से
ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯁꯤ ꯆꯦꯔꯒꯁꯤꯗ MLA RK Ananasu Manipurgi MLA humpu asina praja singi khalamdrabadi assembly da anirak warep lawramlo haiba wafam thamke rajniti dal singi maraktagisu credit phangnanaba hunduna pangangda ngangnabagi matam nate punna kari tawsi ga haibadu khannaba tangai fade ILP chana hananaba honabada BJP gi thodang chawi khanbiraga thabakta oina utpiro sarkar paidringai da ngangkibo wafam sing hojik center da NDA sarkar leirbanina pangal yamna leire haike ILP asi ekoina chana halakpa matamda parliament yogdaba yadabana punna gol phangnanaba honabana miyamgi yaipebo oigani pandam phangnanaba khongjang sangsinba matamda tappa thengba leigani pandam phangbuduni miyamna panlibasi haiba wafam RK Anana phongdoki khoi am khale ru maibiyo khoi matham sai di prajana supoi haibani ado khanragadi khoi na su house su same he would have never made this thing statement cabinet decision lor moi khanragadi political party me amse koro moi khanragadi khoi na sigi agitation line lai me amse wari sarasi khoi kaina tomina bi ab tomina se sunga her veteran politicians all political parties na ape ma se doni to mo to pe we need to come together that is the reason why my honorable CM na khanabi ab khanar kanda cabinet level khanar kanda discuss to we ab to kanda na se all political parties ko koi to ris ko na I think it's an offing anytime soon political parties ki issues the currently Nakalamromda Home Minister Suoriba Deputy Chief Minister Gekhangamna handakta Ukrulgi ADC member ma laikhidraba matungda security force mayamama Ukrulda thajinduna pamdaba thokdo kaya thoktana na bahona ribisigi matangda hangbu hangdasu hojik Ukrulgi situation asi Manipur sarkar na control tawbangamle praja singna su sarkar na changsilakliba step asida mapung fana support tawi hairaduna state force amadi atai security personnel singna lawriba thokdang sing Home Minister Suoriba Gekhangamna thagatpa phungdoki ISTV pawgidamak N Ranjan amadi Naroibam Phillips Info. Zanimski Medical Education Unit na sinduna namin humni chukna sa thagadaba Medical Education Technology Basic Course Workshop ki anisuba batch ngasi Institute asigi examination hall haukre Medical Council of India gi matungina Dr. Singh gi oiba training program da saruk yarubagi sakhang se asi masana thabakta utriba phawba piroi haina MCI gi convener Savita Mahapatra na phongdokre Zanimski Dr. Kuntra na saruk yaduna Hongdoki ba workshop at Janimski Medical Superintendent Dr. Gopi Mohan, MCI ge convener Savita Mahapatra amade Janimski Medicine ge Dr. S. Lokendra na maru bemusing on saruk yaki. Convener Savita Mahapatra na ozamasung satra aniyasi matam leba kibekta punna saminaduna amana magi mateng pangnagadabani MCI gi makhada pangthok training program asida saruk yaba bemusing ge sakhang se asi training luarga piramba du hadak tagi hongdoktuna Dr. Singna sakhang se pib ge thabak asi mana tawri ba thabak adu ge report ki matungena pigani haki Medical Superintendent Gopi Mohana, Dr. Singh Thawai Haksang Yauna Saruk Yaduna, Maski Kanabasi, Lomina Sihaki. So with their advice, we write a letter to the ISTV Medical College. Faculty members who have undergone this basic training course should revive or their knowledge after every 5 years. So this is this will be a continuing process. Tudim Road Bus Owners Association Secretary Dhanabir Sarmabu, Zulagi Tang Kuntrada, Kasampata, Kidnap Tom Honarama Tombu, Yaning the Pongotuna, Satchiba Hingnonga, the Ging, Sia Hingnonga, Papa Punkungamari, Oinagari, Sen Baleptuna, Kasampata Wakan from Satakre. Kasampata Transporter and Drivers Council using a Salvador Sataki Wakan from Aduda, Dhanabir Bupana, Honor musing at Pacharak Piu Haba. Wahising Iba placard sing Siznaki. All Manipur Bus Owners Association amadi JSC of Tedim Road Bus Owners Association ki President Abuzum Babuna Chitos Haiba Organization ki President na Connecta Dhanabir Sarmabu Kinep Tongana Mohon Abdat Janabam using Housikasa Titela Basi Matik Saba Serak Pikatavani Tongasi Sakana temporary contract permit Haibama Piru Badagi Tolapani Transport Department Tamatong Huktaba Inspector Yauri Basi suspend to view Tedim Road ki permit ki Odarasi Sakana implement to view Haiki ISTV network ki fiber check tongnaba mission yawba suitcase ama ngarang nubidang pung taret makhairum taba matamda Zolton School gi get mayada kauduna thamlambadagi mafam khangdana mangkhre kanaguma singna hariba suitcase asi thengnabirabadi ISTV gi office ta natragana telephone number 0385245956 da natragana 0385245040 da pau PBU awaman matik sana pigani haina network asigi secretary na khangalagli
Rotary Club of Polo City Imphal gi Marirak Suba installation ceremony ngarang Hotel Imphal gi Sangai Hall pang tokre. Toromada Manipur University gi Vice Chancellor Professor Nanda Kumar Sharma chief guest oina saru yaki. Torong mari lena lisingani taraga mari taraga manga gi oina Sinam Pritam amadi Pradeep Maitrambu President amadi General Secretary oina thawpuna na khankre. Rotary Club ki maru eba thawpu basing saru yaki ba torong mari lena na ahan moina Rotary Club of Polo City Imphal na khangalaba tongan balam da thabak tawri ba miu sing da kai khunna butuna Rotary Club of Polo City Imphal gi award question ki electronic media da ISTV news gi joint editor Takelamum Sunil Kumar print media gi Sanga Express ki journalist Angelic Lailema sanabgi lamda saknai rabi web beta anita chanu amasung differently able whereba ke ais lukhoida certificate amasung kutol pot pi kai khamna utki thorong mari lenena club asigi sobine polo news release doki Nomi oiba literacy forum on evaluation of all Manipur manuscript ngasi Sahitya Academy amasung research forum Manipur na sinra Imphal gi lamyan masang na pangthokre thormasida Professor S Bihari na CBS amadi forum gi President M Lokendro na thoromapu na sagyaki thorong mari lenana forum gi President M Lokendro na landamsigi luxury ba yek asi atopa mongoloid singi mayeka manaba kharalai khonthok phawba manaba kya yauri makhogi mayekti awang mathak thangat khre landamsigi mayekti ngasi phawba thausadana leiriba sigi matang da punna khangminna ba mathau tare haki certain changes in scripts, alphabets, and mode of writing. The Manipuris, right from the beginning, right from the days of yore of Manipuri civilization, Center for Human Rights and Duties Education Manipur University na inner line permit ki wapom sigi matang da mataw karam na warishun purak pa ya kadagi habigi matang da khanane na ba mapangthok na ba sem sare haina center sigi office da pangthok pa permission da unabada coordinator Dr. M Suresh Kumar haikre wapom sigi matang da hauzik Manipur da tangdu leita da phim amadal hele masuna mahiru singbu mahi tamba ning thin ngamdre warishun na purak na ba pangthok ka dori pham basida khang haira ba kya na saru ya gani hari Manipur da matau karam na hai ko problem si solve to ga yagada ge amadi buri dai ba Manipur di praja si no madi satra sing dai hising sida kamai in tamna akaba Manipur ma kada ge inline permit system issue sina Manipur da tang di ta ba ama thui ba sigi matang da koina Center for Human Rights and Duties Education Manipur University na no mugi oba one day open discussions on inline permit system itu udah koi open discussion nama dengan ba experts sing resource person sing invite utna masih matang ga thina ne paktu sagani Handakta lai khidraba naharol thodangi paumi yai phabagi imung manungda deputy chief minister ga khangam na lupa lasing yang khai kushin nakre mantri pukhida laiba Castle Complex ki quarter da chatuna yai phabagi imung manungda lupa lasing yang khai kushin nabagi thorom aduda mari lainana ga khangam na paumi sing na lori bathodang si sawi lamdam ama chakut hanam hona bada paumi sing na mai ke chumna puna na baso hona view mahak nahan ma kai mapalam da chathok luba amadi assembly session lai khibana yai phabagi matang da karigumba amata hangau bangam khidaba nuai tabo pui imung manungi ma ke da pang ya ba mating pangani haki Paumi singi si welfare hata batare ko sakana su yung pham thukpa yeng jari masina okle heaven na tab tawgada ba bari tam nei ri ko adana hando cabinet so khoi kan tawi or chief minister khoi tanare ajudi khoi information department se DIPR se musik film le bi chumoy maram da musik major department owner ma tawsi hadana khoi Sakarasana or chief minister na lusingba sakarasana koi kan honna dana jikse mudigi exercise lo sila en hai lan kan tawbada sem sam hai bi ko adu department se major department on khaladi ate ite masigi associated oiba thaba inkhang phunwa branches sing so strengthen tawra khada hai tare Govindaji Temple Board Third Amendment Bill 2014 chanaba yaroi haina laning thau puthiba haraw committee na thadro pachero lamana khangalagli bill sigi matang da miyam ge khongjang laktringe da Manipur sakana hando hobuna chumba khongthang oigani hari District Agriculture Officer Imphal East na Lamboi Khul Irei Malai Bungda Phodi ge damakta phau khangatnaba pathap amasung sakhanglaba phodi sizinabagi mat kanaba haba hiramasida lomi singda khanghanbagi thab amangasi pangtokre All Manipur Progressive Farmer Association ki President Join Waitem Subdivisional Agriculture Officer Imphal East 1 TSI School amasung City Inspector and Nimai Namaru Bemusing when a yaki
KVK Thobal ki S Surumangol amasung Atma ki Deputy Director Sanato Mana Hiram sagi matang wangang ki Surumangol na scientist sing na wana putholiba no makal ki phau makal sing simi amna kana ba phange harabadi sakang laba phaudi thagada bani haki scientist sing na wana puthokchari ki variety mo puthokoda sana phau leino phau amha phau ASEAN 9 ASEAN 10 ka ni ko isi sahi kui sang ka ni puthokoda adu bo china si kutte yo ka na ai phau si kari no si khang da na madu ASEAN ko phau bi ma bun si phang da le ya we ko adu na phau cha ko cha da ni no do oi Lupa kroni palom sangna langtabal purama kong da paikaliba mega project yauna subordinate water supply scheme asi laliba December 30 mamangda losilagni haina MLA RK Ananna department ge official singalona ngasi mahaki kendra da paikaliba sakwa torangi tabuk sing yengsin bada phongdokre kwakatela som lekai mapada sangbaliba wasil madil gi philom su yengsin ki Irema Seva Association ki building yengsin bagalona lupa lak amasumateng piki sanai perumang da saba luarba water supply scheme yengsin bagalona scheme masina mioi lising mari sabanga da thangna bi sing phangalagni MLA na mongsang da pakaliba tongan ba sakwa thorang thabak sing yengsin bagalona sel gi mateng su piki to di sing je pibanga ma ba ade domestic height domestic line se koina in due course of time se augmentation torga pibanga mak targadi in terms of lakhs and lakhs of rupees tham the we imdong going spend to rupees save to ngam nen kali save to ngam targadi that money can be utilized for a better purpose education the khangde ama the khangde akoi quality life hagadra akoi living of standards se upgrade kino to the wangkhalan ma da hai tare madu yam chawn mating bang nen kali losila ko da maru ba paw amukan epizari Lamdom Sida Kundari Bakalup Kudimak Otpi Nebira Bakalup Ni Haina Dr. Dhanabri Samna Taratare Suba Manipur Integrity Day from the High Crate. Amadi ILP Chana Hanapa Honabada Congress Party na Puchel Seng the Bagi Wapam Late Haina Deputy Minister Kakangam High Crate. ISTV Pau being Pabri Singh Amukan Kundari.